Kumbalatib baga Japan kala qualified siya ka round of 32 hakan ka World Cup mentau snem arajar arpahunriu. Bat haka round of 32 kan sekendo Persia ya ke Brazil. Kata haka arpo kendai trik mentau penajun haka pos posteng menmit. Te pej penta kumno kren ki rangelekai ki players jeng ke Japan hasya wase kun Persia ya ke Brazil kabadon Neymar Jr. Kirang eleka ke Japan klub penpau bau Neymar Jr. udah world class player Henry dan pada ke Jinkerman ban penlim ya ke Brazil. Orang eleka kemat jong ke Japan katau Daisen Mada ula ong ba kalong ke bae banekun Persia ya ke Brazil. Henry wat la kataru ngenele Persia bat ngilak ban job Persia ya ke Brazil. Kad bahasa wipat orang eleka kemat jong ke Japan katau Yuto Nagatomo ula ong kumne. Bau Neymar Jr. udah yuta world class player. Kumtang dan kampan penkrebha banekun Persia yau. Bat om day tang yau Neymar Jr. Nrei berok kawe ke tim jong ke Brazil kalong ke baklan bat kumtang dan kam ban penkrebha hasyab ke sami madan Persia ya ke Brazil. Bat wada kataru hidon ke Jinkerman pengenjob yaka. Kadba ukuj jong ke Japan katau Hajime Moriyasu ula ong kumne. Banyak Persia ke Brazil kadega great experience jongi kalau ke kebangi hapan penkrebha namar kadega tim ke baklan. Henry wat la kataru ni kermen bengenjob. Ngen penkrek teng bat ngila donru kajingi lekai perlok per ke Brazil bat ngila job yaka. Kumta hakan ke World Cup ladang penkrebha Persia ke Brazil idon ke Jinkerman ban lawan penlim yaka. Ke Japan hadin kelak banyak hajno bat ke Sweden kumta ke grup F ke Japan harengkat ke Sweden ke bawah kedan ke balai. Gila qualified siya ke round of 32 harengkat ke Netherlands ke badon kedan ke peningkong. Bat ke Japan nadu usnem hajar dum tau snem hajar punriu kelap teng bandrung siya ke knock out stage. Henry ke Japan keempat pui quarter final watang sindru namar kala limbej tang hakarau 16. Kumta hakne ke World Cup tau snem hajar punriu nadu karau tar itu kala day ke knock out stage hakabakle kendu Persia ke Brazil. Lada ke Japan kan limbiang hakmat ke Brazil. Kata kemut ke Japan manla ke World Cup kapoi si ke knockout stage Henry kampat jupui pat si ke jini kai gibak kemat kuma quarter final. Mentana duk karau tar itu keladai ke knockout stage. Tetungin sepej hakane ke jie kendu Persia ke Brazil haka mitung ar po kendai trik haka pos pro sitem. Kublai sipun.